Ne želim da pričam šta je bilo u Hoćinu, u dalekoj zemlji Ruskoj. Ne zato što ne pamtim, već što neću. Ne vredi pričati o strašnom ubijanju, o klanju, o zverstvima i jednih i drugih. Najbolje bi bilo zaboraviti. Ne bi trebalo ni pamtiti, ni žaliti, ni slaviti. Najbolje je zaboraviti da deca ne pevaju pesme o osveti. Ovo je parafraziran početak velikog romana Meše Selimovića koji je objavljen 4 godine nakon romana Derviš i smrt. Ta knjiga predstavlja možda i jedini veliki roman srpske književnosti sa nekom vrstom srećnog kraja. Ovaj roman, a to je malo poznato, zasnovan je na memoarima sarajevskog hroničara Mula Mustafe Bašeskije. I kao što je Derviš i smrt odgovor na jedno pitanje ljudskog postojanja, tako je Tvrđava odgovor na drugo pitanje. Od čega se sastoji ljudska potraga za sreću? Ko je čitao Tvrđavu, verovatno nikad neće zaboraviti likove Ahmeta Šaba, Tijane, Mahmuta Neretljaka, Šehage Soča, Avdage. Ko je nije čitao, evo mu prilike da počne. Iako je radnja prenesena u jedan stari svet, svet starog Sarajeva, ovo nije istorijski roman. Ovo je roman koji nadilazi žanrove, velika književnost. U njemu postoji velika ljubavna priča, u njemu postoji jedna opasna kriminalistička priča, u njemu postoje sve one priče koje se bave ljudima, njihovim sudbinama i postojanjem na zemlji. Selimović je pisac koji posjeduje samilost za sve što je ljudsko i ovaj roman možda je njegov najtopliji, najiskreniji ljudski odgovor na ono pitanje koje sam postavlja. Ova priča, kao i sve druge, govori o traženju sreće. Ono što bi svakako trebalo pomenuti uz ovaj roman jeste da se dobre knjige čitaju jednom, a najbolje više puta. Selimovićeva Tvrđava, to je svakako odličan, najbolji roman.